Za Dimitrovgrad me vežu samo lepa sećanja, tu su moji roditelji, tu su moji drugari, tu je klub u kom sam ponikao još kao dete. Prvi koraci fudbalski su bili u matičnom balkanskom i kasnije se moja karijera razvila u nekom drugom smeru. Kao najveći uspeh u svojoj karijeri izdvojio bih kvalifikacije za Ligu Evropa sa ekipom Silix Kratova i treće mesto u prvoj Ligi Makedonije sa istim timom. Kao neuspeh izdvojio bih možda povredu koju sam vukao dok sam bio član ekipe Slavije Sofija, zbog koje sam kasnije morao da odradim operaciju i zbog koje je možda moja karijera krenula suprotnim tokom od koje sam očekivao. Po meni, da bi opstao grad kao što je Dimitrovgrad, treba da se otvore neke nove fabrike i firme u kojima će ljudi imati dobre uslove, biti plaćeni, da ne bi morali da traže sreću u nekoj drugoj državi ili zemlji. Što se tiče balkanskog, balkanski je jedna veoma kvalitetna ekipa koja zaslužuje više od igranja u niškoj zoni. Nadam se da će kroz neki period biti standardni srpskoligaš, jer publika u Dimitrovgradu zaslužuje da gleda svoj tim sa igranjem ozbiljnih utakmica i mislim da balkanski ima kvalitet za tako nešto. Po meni najboljih 11 u balkanskom, dok ja gledam balkanski pratim u proteklih 10 godina, bi izgledao ovako. Na golu Nikola Trilović, štoperski tandem bi bio Saša Markov i Boban Vasov.
desni bek Ivan Stanojević, levi bek Saša Vasov. Dva zadnja vezna bi bili Davor Petrov i Marko Zdravković, ispred njih Denis Ristov, desno krilo Aleksandar Nackov, levo krilo Marko Mančić i u špicu Branislav Ivanov. Trenutno nemam planove za budućnost što se tiče fudbala. Trenutno sam slobodan igrač posle raskida ugovora sa Lokomotivom iz Sofije. Pripremam se individualno u svom rodnom kraju. Vidjet ćemo, još ima vremena do prelaznog perioda, pa vidjet ćemo kako će da bude. Poručio bih mladima da nikada ne odustaju od svojih želja, da naporno rade na sebi, da uložu u sebe i trud će se uvek isplatiti.